Eketi wonya a message now. Ido imi awe. Obona ya gbewe mi. Imari ona ya gbe mi. Hey, momu jua dia we boni jua do gbigbi agia. Hello my people, I greet the followers from Untouchable Mama. Also na dey fine, una do well, so na take the help into the share, comment, like. God go bless una. I really appreciate una well. My people, na see this video wanna just watch. So na Iyore na do this video. She don't come out come warn Kate wey dey Belgium may stay away from her. Wahala no dey finish o. Maybe get wetin Iyore still do, get wetin Kate still do now. I know say Iyore no dey quick dey reply somebody, and e don take small now. She don like wan stay on her own on social media. Maybe Kate go still throw words go give her, or I no know, okay? Because this video wey una go watch now, when I go put na new video, so he say make e stay away from her because e be like say Kate dey call Iyore 419 because Iyore talk for inside there say as you dey call am 419, no be me carry your mama come make come do una understand. Una know say anything wey enter social media we dey carry am like that, then we dey carry dey go. Nobody really know whether im mama do or im mama no do. As far as say don carry am come, una understand, we all know wetin dey go on. Even person wey never even go that road sef, dem will say e don go. So I will put the video for una more lis ten to wetin Iyore talk, because she just made the something vex am to come out come send message direct to Kate may stay away. You know, so when you dey call somebody 419 my people, sometimes the person go still vex. Okay, may I still reply you say this thing wey you dey do, so no be say I don't know wetin go still touch you, go still give am to you. May I put the video more and watch on. Bye. Thank you for being here. Thank you for helping me to share. I appreciate each and every one. This message is for Kate. Eketi wonya a message now. Ido imi awe. Obona ya gbewe mi. Imari ona ya gbe mi. Hey, momu jua dia we boni jua do gbigbi agia. Hey, mo jua yari azingo with Facebook. Stay away from MMA. Igon we ya look bobo, mama do soja wabo rio wego. Men we ya nyi we Facebook. Men we tie 419, me manye gbunyi meni. Mama mega guje imwe pichi je, o imwe pichi redo mugi na gbeken. Ime edu ede. Mama me guje ni rukmono bane. Ni ya domo me robani gbalo hun. Ni muari Afrika. Ime ewe ede. Egi sunu je nive. E nive ma woti we. Ijo saloba ya inya we. Egi sunu je nive. Wo we ni wo home. Wo viera mu wo vijeme. Den wela imela. Oru pa me sola janwa de wujore finye 419. Inwina nuwe uo ni makame. Ke inwina ni me ukuwe no mujua die we boni jua do gbigbi agade no mase. Iya ni neruna. Mohion ni voye ni mohion ni ya. Iya we prayer pointi. Iya mi ogogobo. Vene mi la janwe gbiyen ri o me la janwe gbime. Every prayer point me on my can wear a gift no saloba ya we. First one no juju yari azingo with Facebook. When the yari obo kagba me ogun we amuju ade we bodo ya gbegbe agia. Stay away from me. Ikata ma we ike la wa me live video. Ina wete no lo don ahun ohia we. Ina wete no resmi ahun ohia we dene na iwo. Agun we gbe gbe nerun o be nu Stay away from me. Uti apiri kia we Facebook uma danu jebo. Wa me no ma se wo jo be va avie. Okay, they can all belong in na. Me no go console na ke mejo like flat na race me. Wa ya gmi na oni o ma no kon. O me ti ne me nwa. Demi nu me nu na gi o me be Facebook.
Ekweme mugwe wele o negbo eketi. Devini me uno se we no mujua deni jua do gbigbi aga no do bana sinu ni wa wi jua na kokojigo ya bowa deni okpa nu be uno so jue unwo to gbo a abu nwe ma ya nu ro be Facebook ko to gbo la wo ijo saloba ya yin ya wi ju mu ju anu mo ade we bodo ya gbigbi aga ya yin e sunu je ni me emi nu me awa gbon ugegbe agbon be mi bege we tu so me popo be social media ma me okpa nu we u ja me ya mi view le view gbo ohun nu gba nu ari agbon iwe e ma ya fefefe nu kukin obin akukun nu e ma ya fefefe nu ro be Facebook o to tiyan ya aje e me na tai se wa ahun mi okpa be Facebook wa ahun mi oku unless wu mu mi agbon la ja be Facebook u me la ja be Facebook wu ke ziba ma wu gwe do ma no me ko iwo Ani nu we mu wa ari Senegal no ke ro yo me de me mo pichi jeje gbe kan ni aro wi je. I me mo pichi ja wa ye gbe kan ni aro wi yo. Oni gbalu won ni mu gi o ma be Senegal me du ede. I me mo e gi obode me mu gi oso de. So ma wu we do ma no ifo wana do ma no azen bi ma wo we. Veni me wa je ni wa mu je mi aje we bo no do gbigbi age. Oni azen. O we ko no we gbo azen keti. Azohin azen azohin. Awu never yawa ezu ozo be social media we no da wa ladiana donu pa no esobu wa de wi jore fiyen go orun opari e ladian o ma ni la do wi me ni jore fiyen go ni kewe program ire won to gbo won ja ni yes go ga to gbo e won de no popo ga to gbo won muta no ka we ke bo ga to gbo e ono ji jo ya ya zi go be live video mo mi ro pa we na pa bobo Oka gbejwe banu ona ya yin ni e ona we gbe bansi we gbe mi manage we guzu ogbe dama no izu o se la video we no awogan wona wa mu ju ade ni jo to agbasha wo you are a disgrace to your mother u ge wo biere ma fin o aka ko bia fin mo na hono iga yo wa hono na na bi egbo ni makan we wa da kekekekeke kaka fi oyi ere ropa awe ya ame station e kera ka ai ki egbe yo to da me ke da iwu we ai sunu je ni me wa we video isunu je ni me okay yeah isunu je ni me imabalaki we ato wa here darkness and light can never be friend he hate you we isunu je ni me you just aloba no rekete da imi awe iju won we ya imi awe isunu je ni me stay away from me ya gbe no juju ori azingo be social media be ya digwe imi ya ma ugwe mezuo be nugwezuo we no make her dan e ko no we gbe ka zen emi no we u be live video me do gbo queen mother picture iya lerun se ime koko gbo ma de we ibo na ma o ni travel boy ni ma ya koko gbero e de na iwo no ma hin pa ne no follow we Facebook we rocket age we no go zuo we no juju yari azingo shame on you omo no juju yari azingo rude euro juju yari azingo juju ye nwuye asi ene no pa na be juju we yari azingo no na me mi fi agbo abegbe yan wo kosu wo kasun oga na juju yari azingo ajuju ya polo to we Facebook mo si enu juju egbe a egbe sunu je ni me o stay away from me. Malaki we, stay away. Just get out of my life. Are you mad? Oma roke, oh, if you come lawa, if you relax with me ni u. The Facebook tapping me begena. Oh, I will love video asunu jeni me. Jori. Are you crazy? Ozuo. Mabu gwe doma no me ko iwo. Orun pala jawe live video we yen iti ebo ni ijore na ya ati ebo be ze ogede ba son ijore na ari eze ijore na ya ati ebo ijore na banua ijore na momeku. I never do that. Obo wa na beg mi da na beg azan na beg oso ana beg igbi agia iya ya ni mo ya fefefe ya vivi yan la de ko ma gbo vi owo la da won la ga pe ma hu e we gbe sunu je ni me o ya no juju ya azigo ya boy won gwo ga o
Oh, juju where ya zigo sota ise. Akba bobo. Keke na na gbo ma na wado azugo be dia we gbe sueni me. Oni ware do yin ya weba. E sueni me. That wa mo we da kina me na bi. E program ni me business we. Oh, you gon we ya webo. Oni ye 419. We man gon we ya zese. The Facebook cooking away. The Facebook cooking away. We man gon we ya wa son wa van. We ya webo. We man gon we ya amwebo gbiju we worry. Me do any one day. Iwa go gyobo we go me wo na. I me do eje. O iwa de picture ma iwa de ye gbeke. Igbene mi lele. Ogwe me ko be nu weje. Ameni won imune ma won. E prayer ni be we be mune ma. I Maria Saint Joy Mario Iwo show. I ma force ma rock pa ni ado we no ere gin e work pa. De no ri ogwebo. I kin mi rock pa ni ya. I ma yo bo kan ya un. What is your problem? Nou we vient if you talk boy bagbon. Non we jujou ya ria zero be Facebook nou we talk boy. Nou aro toto okay ya wu. O boy akuhu nou e. E ko emu e. O gbe jouer zanzan na bani jouer wo han ma gwe. Ça va pas la tête. Foolish useless little rat. Akba bobo mozuo. Wa we no game. Ma no wa we live video. Da ya we live video. Una joy wo ya we live video, jo balo ya we live video. Everything you plan against other people, or return it gwene. You give a doke live video, what can we? Is usually a zigwa. Answer me. O can we? What can usually a zigo? Or when on your parachopa, somewhere, no nya, oh ya, cool. Now your business, eh? What my business? Why sunu jenime? E jame ya mi view aju jouer mi view woni jo do agba wulo ogbegbe aga na bo ike emi yere ba oyoyo wa bai